Awutsho ke bhuti. Kunentelela enganani ke le imbali esiphiwa nguphathisa kule neliyazi kulokho esesifike kukho manje. Effect enganani, intelela enganani? Uma ukhuluma nge-effect into esho la uphathisa ingabaqhatha abantu abendlunkulu bagcine bedwa ngoba imbali iyona ekhombayo ukuthi isihlalo siphi la sikho. Lento ebisho lana yonke ingamanga ahlazi. Uma ukuthi bonile abantwana bonke badumele. Into yobukhosi ibucayi kakhulu. Ayikhulunywe nje kuma platforms anje ngalawo. Abantu abane-right yokuthi batshele isizwe abantwana. Nakhona abantwana babiza induna bese bethi induna nkulu hamba utshela isizwe manje ukuthi thema sesihlangene saphakamisa abantu. So ke le mbali kaXukulana izoba ne-effect embi ngoba abantu bahamba they misled. So ke leli thole liphawuliweyo ngeyenu imbali liqondile kumbe kaliqondanga? Thina sokwaZulu asingene kwindlu kaNobengula ngoba siyazi laze kaMzilikazi. Indlu kaNobengula asazi ukuthi imi kanjani. Kodwa esikushoyo ukuthi izinto ezinjengalezi bekufanele kube abantwana bakaNobengula lento abayithulayo ngoba kuzobe ngathi uphathisa ufactionally khona iqembu abamthumile ukuthi akasho lento i-correct i-incorrect kodwa ngokwesintu kuba zinduna induna nayo kusuke itshelo yini abantwana bendlu. Ngeke comment kakhulu ngoba nama ngiyazi i-history yezindlu zikaNobengula. Ngesikhathi kusenziwa i-process le yokuqoka leli thole lina elingale eMzansi besingekho alifakwanga kuyo yonke le ndaba. Alifakwanga ngakho kasikwazi ukukhomenta. Kodwa ke umndeni wakwabulelanile awazi kahle. Akho umndeni la engathi siyawazi. Uma sila nje thina sazi ukuthi nje indlu kaNobengula umcimbi wayo iphathela yona. Kodwa nje oyethu advice ngaba ukuthi uma kuzokhethwa ithole kufanele zonke izindlu zihlangane kubhekwe i-lineage. Iyona ke eshoyo ukuthi hayi ke nanti ithole. So ke lina engiyakhona lo belivele lingamazi lina belimazi nje akho umuntu manje othina la. Thina lana silinde nanoma ubani ezokuthi indlu kaNobengula cha nangu. Okay. Asinalisayidi ngoba sibazi. Anibazi. Okay. All right.